Okay, anta join. Kasi ani rungi xona ntsena. Na tikhwini na runga. Tita saseka so? Tikhwini na runga. A ti wi shopeni tete? A ti wi shopeni no runga hi mavoko ma mina. So vula ku. Na tikhwini ni runga na swele hlokweni. Mi nga mi kumeka ku. Mi lava na xele vokweni na runga ko va ku sweswi a ntangi na xona xele vokweni loko mi lava duku leriya ri le hlokweni mi ri kuma na xele vokweni ni runga swi ri swimbirhi. Lexa xele hlokweni 120 ntsena xele vokweni 70 rand. Mi nga mi kumeka kwihi n'wina ke? Mina ni kumeka eJoni mara na hambi mi ri kwala kaya ni nga mi rhungela. Simple ku fikisa la kaya ni kumeka a Bramfisher phase 2. Khesile va ta supporta na hi ta supporta business ri ya mahlweni. Ni Matsonga ma ka hina ni supporteni Xitsonga a xi khatiwi ende a ti nyungubyisa hi xona hambi Mazulu kumbe Masotho loko ma vona Xitsonga ma xi navela. Ma swi tiva mahlweni. Swi sasekile. U nga swi fambisana na bodlelo ri mi nga khoma mo xavisa na bodlela na. A xavisi na bodlela namuntlha i siku ro tiphina. Hi fane hi tiphina hi ti nyungubyisa. Xitsonga xa ka hina hi wayeni la hi nga yi tivi ku yi huma kwihi yi nga endliwa hi valungu. Oh, a yi tsale ku cognac. Phela i cognac i byona byin'wana bya ku durhisa swin'wana. Hayi byona bya byi suka laha ko vo 6000. Ma tirha na muhinwa etiwayini ta ku durha so. Kumeka kwala ku tirheni hi tirha hi ku rhunga hi swa xibelani swi famba mahlweni swa xibelani rhunga swi ndhavuko ya Xitsonga xa ka hina na tinguvu letiwani ha ganda loko mi la ku gandeliwa loko ti kumeka ti endliwe swilo hinkwaswo hi 200 hi mi hlantswela tona hi mi gandisela tona ma swi twa na hi sesithandi tinambara ta vo tirheni ke 078 735 8761 hi vo sesithandi va kumeka na la gandlana. Okay, ni byelela ka Facebook ma kumeka, Instagram na wo Twitter. A hi kumeki ngopfu ka Facebook hi to nghenisiwa hi vo n'wina. Na n'we mi vula tano sesiwini. Hayi, hi vula tano. Okay. Okay, so